Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad da baya kan Janet, tapno mapanda agadal. Itinagkasiraan da, nadanon da Jared kan Frank. Apada damutlaeng, nga agad-adal. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas ang napauluhan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sumungadan, nagiti ka barbaro a border. Aseno ka nagita nga ta, ti mabiktima manan. Saan nyo apigsaan na? Amo yung ano, sino kadakuha na ti may bagay kanyak. Pagsangitom to manan. Mapay ngamin ngagsangit da. Saan kumot nga ibaga ngagsangit da? Beya tinagan day ta na pimpintas. Idinto ta Janet day ta maysa. Ang pabusuyak man ni Jared. Kuna na kami nakursunada na ni Bea. Ha? Kayat nga tamot ni Beya. Nagpintas ni Beya. Idinto takas jaymot ni Jared. Ya. Uresan yun nga ibalikas. Amo kon ti kayat yung asawin. Ay basit laeng nga anos. Inhenyeron to ni Jared. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo, miss? Pasensya kan, ngam saan ko nga ibaga tinagan ko iti saan ko atay. Ha? Pasensyakan, miss. Nadamag ko lang, met. Uray siya, imbagak laang matipod no akaririk na. Ita ka di lang agadal ka dito'y syudad? Wala, tao mo na atukad ko pa ilaang iti kolehyo. Kasta ka di. Madlaw ko, kat umuna kang agawid dito'y boarding house. Ngam dya kadwam. Ni, apay asipsiputan na kami, ha? Ha? Apay nga amom, amasapsapa akngam iso. Ay, kwa, miss. Napansin ko lang. Sige, dita ka pa'y. Apay tadamagin na pa'y. Ay, jaklakit di kayat ama-amwanda. Asaan ko nga inyenrol amin a units ti first year. Oh, bro. Apay akas lakasuuran na tarupam di ti kwarto ta. Rumwar kakit di tamapan kay ti kusina. Anda ijari ti babalasang agluto. Suplada mat gayam ni Bea. Nakasaw mo na ya. Nudado ma. Gagangay ti babae asuplada ti damo. Ngam no makita na anapingat ka nga agaram. Masyang tumatlangkin ka. Ha? Kasta ka di? Ay, jak pa'y ngamin nagar-aram iti balasang. Kasano kat impamay samot a libro laang tiininto na rum. Liw-liwa umot basit day tabagim babaan ti panakirelasyon mo iti balasang. Ha? Pagliw-liwaan ka di, ti panakirelasyon? Inkaibaga ka ni Maya nga umay nagatangan dito balay dagi tinatnateng ken prutas. Anaala ka jay bangkag. Anya ka di dagiti prutas anaalam di tabangkag ako nam. Ada papaya analuom. Ada bayabas ken anunas. Imbag lang nga ipauit manen ken kuana pagbayad ni Bea iti abang ti kwartuda. Ay, unlag paiso. Dandaniman gaya man panagbabayad iti upa. Ay, imbaglakit da intado ti bunga dagita, bayabas, anunas ken papaya. Ay, nagrigat lakit din ti agpaadal. Sapay ko mga rod ata, igaad na ti agadal. Nakakasi ti tao nga agirimrimidyaw. Sana bale, ta indaktumot makitangdan nga agburas iti manay da kakasunya. Ta isupay ti tangdan ko. Ipabunag ko kadagiti agtutubo dagito'y nagatang ko kada kayo. Ipauit ko matlaang kan kati paglakwan me. Ta pagbayad man ti abang da. Tapos man gaya man ngagpaiso. Panagbabayad manen iti abang. Ay, gaputa makumi-kumak, jakpay kat nalagipan. Hawan nga rod Ay, imbaglakit din, tadamula prutas kanat nateng. Sana bale, tamakaginawa tayon to no makalpas da. Nagrigat mo't gayam ti agpaadal iti kolehyo, kaka. Ngam no nasa iti ubing nga agadal, saan asayang ti bannog nga agpaadal, kaka.
Pinagsasawam ka numat ni Manong Jared. Kung natimay sa kadagiti kadwa tayo dito eh. Ay, masurunak ngamin kan kwa na. Damagan nakit din tinagan ko. Damagan na laang mat. Uray kas jay ti kasasaad jay tao. Saan mo kumamot apabainan? Ay, jak kayat aka na yun nga umasidag kanya. Naglaad at tao. Saan mo kumaarukodan ti tao? Babaan iti langana? No di kat iti kababalin na. Ay, jak man amo. Talaga nga allergy ak itidagya at tao. Ay na, Bea. Saan ka kumamot akasta? Kaasimat ni Manong Jared. Narigrigat no ikak itinamnama. Kat awan mo't nga rod namnama na. Sa bagay, ang saan mo kumaapabainan ti kayat kong asawan? Sursurutin na kadi. Apay nga da kadi tamalikodak. Ha? Kwa, miss. Mapanak iti pagadalan. Ada klasik intun madamdama. Saan ka nga rod ako mo'y kuyo kanya? Amangan no ibagad a boyfriend ka? Ew! Awan mo't ngamin ti sabali a pagnaan. Nalikaw, numagnaak pa'y langit ti sabali a kalsada. Urayem a makaadayuak sakbay a magnaka. Saan kamot nga nanwen? Ala, magnatakit din. Tani, maladaw tan. Di naksurutan. Urayem a makaadayuak. Siyak ti agkid daw iti dispenser iti inaramid ti gayam ko kan ka, Manong. Pakabasulak ka di ti kinalaad ko. Saan, Manong? Napatpateg ti kababalin ti may sa atao. Agyaman akan ka Kasta kumamot ti kababalin di gayem mo. Nakulaapan la siguro ti panunot di gayam ko. Dumtang to ti panawan, anasaya at to ti panakilangan na kan ka. Dumtang to nga taday ta panawen. Apay kit di asaan nga Manong Jared. No makita na anasingpot ka kankwana, imposible asaan amarunaw ti puso na. Kaslapay kid di adadakkel abasol ko kankwana. Kastapay tadi na makita ti kinasingpot mo. Urayan nakman mo't Manong Frank. May samot a pagadalan ti papanantan. Ay, wala. Mayat samag, takakuyog tinapinta sa balasang. Ngam no nalaan. Jak mo't kayat akakuyog iti dalan. Angam no siya, kayat nakanod. Agkuy-kuyog tan, san ka di? Apay adamagampay lang. Kunak no naka-reserve kan ni Reverend. Limpyo pay lang ti panagkita kanya. Nukas jay tupay mo't lang ay saanan. Ngam, ada mabalin ti pamilyada. Ha? Adda mabalin na ko nam? Uy, nalawa ti sanikwada. Saan lang agrigrikat iti biyag. Katsi ka, agrigrigat kayo ka di? Saan matkat di? Ngam, nabakbak na ang ti pamilya da Jared. Ngam kas jay mo't da dyan, Jared. Ay, uray awan. Saan ka di adda Frank kan Bea di agkuy-kuyog iti school compound? Ha? When? Iso da. Naragsak da nga agsarsarita. Idinto ta karimunak. Pasensya amon ti gayam ko, Manong Jared. Ay, nagmayat kat kuman no kaskan kakasingpat. Nasingpat mat no daduma. Mabalin ang nasingpat no nakaturog. Ngam no nakariing, ay, kasla tigre. Imbagam ka rin, tirik nam ka ni Bea, bro. Saan ko amasitgan? Takarimunak. Karimon? Imbaga nang kadiken ka, karimon na ka? Wan bro, day tatipod no. Talaga nga adayo tirik na kanyak. Ladingitek bro, ngam, ijidala ni tay. Nagpauray kanyak. Nagkuyog kami, anapan iji pagadalan. Nakita da kayo iji school campus. Asino ti kadwa man nakakita ka na kami? Ni Janet. Nagkuyog kami matanapan iji pagadalan. Kasta ka de? Imbaga, tadda ni Janet na mayat na makikuyog kan ka. Nasingpat ni Janet. Awan ti maibagak kan kwa na. Adda nga ta relasyon da Jared kan Janet. Ni ko ma Jared at ipang damagam. Apay ngay asyak ti pang damagam. Kanayo na makita nga kuyog da.
Kasla ka data. Kanayon tamat nga kuy-kuyog. Ngam awan mo't relasyon ta. Paypay suntan ati madaan iti relasyon. Tapno may mayat ti panagkuyog ta. Ag panunutak pay. Ang mabisinak mo't. Inta pay man di ta kantin. Tawan pay mo't klase ta. O sige, ora siya kat mabisinak man. Adda ka di relasyon nyo kini Jared. Anya ti kinayat mo ken kuana. Kat no naglaan. Awan na relasyon mi. Agadal pa'y tinto narak. Atap ni Frank nga adda ka no relasyon nyo. Da kayo kit di Takanayon kayong agkuyukuyog. Ada ka di relasyon nyo? Kayat ko asong batan, tapno adda mangilibre kanya. Kayat mo asawan. Saan ka anapudno kan kuana? Ang amsong batam lata? Awan dakas na. Aramatek ti utak ko, tapno adda magimulak. Ang saan anasaya ti kasta? Kinatraidor ti kasta. Saan mat asyak tinangaram kan kuana? No di kat iso tinangaram kanya. Bro, adda ka di relasyon nyo ka ni Bea? Awan pa eh. Ang agora ka. Pudno ka ling imbaga na addi na ka type. Imbaga na ka di daytakan ka, bro. Ladingita. Awan sama tinamnamam ken ko na bro. Isuasikan tinagaram, bro. Kunak man no kunam, nga ipabusoy mo kanyak. Saan mo kasta? Kinasaritak ang nalaing ni Bea kat kunana addi na kakanukayat. No day tatikin mo na. Awan mabalin ko. Apay analiday ka. Ada ka di parikot? Awan matkit di. Naibaga ngamin ni Frank. Nga imbaga ka no ni Bea, nga awan ti sumgar adut-dut na kanyak. Saan kayo la siguro nga agkagasat? Addan tumasarakam amangayat tumot kan ka. Saan ka anarigat nga ayatan, tanasingpat ka? Agyaman ak unay kan ka, Ay, itaak lang ang nagkursunada. Ang amjak pa inrugi tinagaram. Bastad adagos. Ay, ladingitak. Ni, orasan ti klase. Inka iji klase, am tamapanak mat iti klase. Wan, sige, may mayat pa'y. Di ka pa'y agin anamot lakay. Ang mga numakaala ka iti sakit mo. Sana mabalay na jak agunay. Madanon tumanan ti panagbayan ni Bea iti abang ti balay. Ang di ka mo't pulos agsarsardengan. Kurang kan iti ina na. Parang makapagturpos mo't laang ti anak ta. Makainan tunda tao no makaturpos. Inakto manen ipawit akan ni Maya ti pagbayad ni Bea iti abang na. Yalamot ta rin ti bagas kan natnatang ay panakan ni Bea. Mabainak nga ruden akanayon nga agpawit. Sayang mo't ngamin ti pagpletik amapan. Itad na laangan ka ni Bea, ta isupay nga aramatan na. Una, maawatan mo't siguro ni Maya, takas tuy mo't nga ron ti kasasaad ta. Kanayon kayo ang makita nga agkuyog ka ni Jared. Kastamot ka da Bea kan Frank. Ada ka din relasyon niya? Nada kami ka ni Manong Jared. Awan, nana. Naira na lang aming nga agpada ti oras ti klase mi. Agduma lang ti room mi. Tagdumakat nga ron ti kurso mi. Ngamno da Bea kan Frank. Ay, saan na ka mamate? Jackman amo, nana. Madmadlaw kumatday ta. Ngam mabaina kamang damag. Amangan no ibagada ama nagata pak. Ngam madlaw mat ititigtignay da. Oray, ilibak da. Dahil apa yon, anya ti mapaspasamakan ka. Kunak ngamin nga agin anaka, kan mapanta iti doktor. Nabayag basitan day tauyok mo. Di mo tumot ngamin kay at ti mapanagpa-doktor. Ay, sumambot mo't na ito nga uyak. Nagkalahasan.
Barigata na ka talaga. Mapantan iti doktor, ang mga noon yamot daytan. Ang kitsamot daytan, lakay. Kasanaw no magastuta ti kwarta nga aramatan ni Bea. Dandani man na nagbayad iti abang na. Kat kasanaw no kumaro day tarikrik naam. Alain takit din. Ano ngay maidalit ka? Di ad-adda na di ka makatrabaho. Nay, agan-anukan. Oy, Mariaw, apa yun, lakay? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Traidor. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay